Tollgate ithiza khathi ngabona abantu begcwele ezitishini emini kangaka ngisuke Simphane ngihamba indawo zonke lezi ngaze ngaphelele kaFustemu abantu bahlezi lezinqola lamabhara konke kathi balinduma layitsha yini into emayisayi ukuthi akula mpahla ngathi kahle kuveleni angiqedisisi man Mr Carlos ngicabanga ukuthi bengabe belindele indiza yaphansi abade ngojajile ngizwa kule uthi eqhamuka phansi le ake sizwe mhlawumbe yiyo afuthi zasho zangeni izitapura madoda yes sekafuthi barayithi abantu nakushuni wekhosini madoda wenkosi nkulunkulu baba sicela imithandazo sikhuphele ngasenkanga sokhulekela abakongwenya ngalokhu abakwenzileyo sibahalalisela ngokujabula okukhulu wenkosi nkulunkulu baba sicela imithandazo sikhuphele ngasenkanga sokhulekela abakongwenya ngalokhu abakwenzileyo sibahalalisela ngokujabula okukhulu Inkosi nkulunkulu baba sinikeza amandla sikhuphele ngasenhlanye sothandazela abakojajile ngalokhu abakwenzileyo sibahalalisela ngokujabula okukhulu Inkosi nkulunkulu baba sinikeza amandla sikhuphele ngasenkanga sokhulekela abakojajile ngalokhu abakwenzileyo sibahalalisela ngokujabula okukhulu Ukulaba kwezindeyo bafanele ukubongwa bona besaphila baselele okunye ngomnyaka ozayo Ukulaba kwezindeyo bafanele ukubongwa bona besaphila baselele okunye ngomnyaka ozayo Yes afuthi uyabongeka konke madoda Yes aphathi Janki Yangonya bakwenzileyo ufanele ukubonga usaphathi esaphila aselele okunye ngonyaka ozayo Yangonya bakwenzileyo ufanele ukubonga unaphathi esaphila aselele okunye ngonyaka ozayo Yangonya bakwenzileyo bafanele ukubonga bonke abakojaji babuye lokunye ngonyaka ozayo Ngihambile koBulawayo ngathola abasebenza khona batshela okuningi ngashiniwe bhanoyi batshela okuningi ngashiniwe ndiza batshela okuningi ngashini kajajile Ngihambile koBulawayo ngathola abasebenza khona batshela okuningi ngashiniwe bhanoyi batshela okuningi ngashiniwe ndiza batshela okuningi ngashini kajajile Ufike nawe koBulawayo udinga abasebenza khona batshela okuningi ngashiniwe bhanoyi batshela okuningi ngashiniwe ndiza batshela okuningi ngashini kajajile Ufike nawe koBulawayo udinga abasebenza khona batshela okuningi ngashiniwe bhanoyi batshela okuningi ngashini kajajile Yes bathi uyabathola bonke madoda afuthi kuhle endaweni yakithi madoda yethiza talenti alo tollgate yemafala bathi lidlalele khona endaweni yakithi madoda lithi lithatha layo umdala uTK belizongena phakathi kashuni madoda bathi siyanjeza lo nyaka madoda yes Kasima usebenza khona Mathizi umagaba naye usebenza khona Umali umpolisi umqaphi usebenza khona Dalame wethisunu naye usebenza khona Uthi sowuncedo naye usebenza khona Yamthola lo
khona ye usebenza khona lo mdala ulungelani usebenza khona sabancube uprecious bathi usebenza khona yey ake phansi awuzushuli bajoja yes welo yamtela lo unity nayo usebenza khona maphosa ngomshayeli usebenza khona yeah bathu jajile uyagijima abantu ngushuniwe bhanoli jajile uyagijima abantu ngushuniwe ndiza jajile uyagijima abantu sifika libalele thina emakhaya bathu jajile uyagijima abantu ngushuniwe bhanoli jajile uyagijima abantu ngushuniwe ndiza jajile uyagijima abantu sifika libalele thina emakhaya ye malume saboshi bathu ufike khona ngale madoda hayi futhi kuyabe kuzima madoda yes asithukise ngoma madoda shay ayikhaliba sabasathiza alombome mafala bathi siyana banabo amadoda sigida siyathelele zwizwa yimi uMr Carlos yemzila ulandela uyasibambelela amadoda umalaleliweni lapho ungafiki khona abazingeli madoda ngizwiza kanje ngimesenta isithisa kwamagama madoda mangikhale eMpumalanga ngisho sona isakazi sami unayeleni imandala esakhulisayo madoda ayikhona khale entshonalanga bafala ikhona njalo ivithikazi ishashazelihle unatshali kahle kahle sesente bafala minyezelwe yes yekho sanhluthula shayina yebo ukijima siko ufika mina kangani jajile kanabungozi buya sambe gogo wami yafika libalele wena ekhaya yebo ukijima siko kufika mina kangani bathu jajile kanabungozi buya sambe gogo wami yafika libalele wena ekhaya zamanje ukijima siko kufika malume kangalimina bathu jajile kanabungozi buya sambe Mr Dema zamanje ukijima siko kufika malume kangali bathu jajile kanabungozi buya sambe Mr Dema yeah bathi lifike Mr Dema yemathokeni ngapho madoda bathi usukhona ushoni madoda siyaphuthuma shoyi ayikhona ayifuthi ayikhona madoda isikhathi tiza shoyi jajile bamvumile abantu bambonile abantu jajile bamvumile abantu bambonile abantu jajile bayamvuma abantu bambonile abantu jajile bamvumile
bamvumile abantu bambonile abantu jajili bamvumile abantu bambonile abantu jajili bamvumile abantu bambonile abantu yes amethembe makhumbu sokunjalo dala azibondiwe amadoda sikhonapha ku-TK asesabi lutho ngushuni webhano ilona ngushuni wendiza abantu 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 inkosi babusise ubabusise ibabu babusise ubabusise inkosi babusise ubabusise babu babusise ubabusise ngihambile koBulawayo ngathola basebenza khona batshela okuningi ngoshuni webhanoyi batshela okuningi ngoshuni kajajile bathi jajile uyagijima bona ikodakala bungozi jajile uyagijima bantu ngushuni webhanoyi jajile uyagijima bantu sifika libalele thina emakhaya